neema ya Mungu inapoingia kwa maisha inatutengaka na vitu vyenye vinaweza tutokesha wokovu. Amen. Inakupatiaka imani ya kusimama kwenye wengine balianguka. Wakati uko naona kama hapa njo mwisho, lakini yeye iko nakwambia hivi, hatuyaanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maisha yenye niko napitia sasa haiwezi nifanye nimpende Mungu wala nimchukie. Kenya kiko hapa, Mungu atabakia Mungu. Nikose nipate, Mungu atabakia Mungu. Na wakati atanipa sitamwambia. Ataamua yeye peke anasema binafika. Ndio maana nilikuwa nataka nikwambie magharibi ya leo, panda katika ngazi ya maombi. Kuwa na akili. Nje iko nasema Zaburi. Aseme Mungu iko nachungulia kudunia, angalie nani mtoto wa mwanadamu mwenye iko na akili ya kumtafuta Mungu. Akili ni kutafuta Mungu, akili ni kumuita Mungu, akili ni kujua nini njoo ya maana juu ya Mungu, hapana juu yako. Haleluya. Ukijiokipenda Mungu, Mungu atajiokipenda wewe. Ndio watu wanakuwa kama wanaogopa, banasahau. Maandiko yako nasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yatakuja baadaye. Haleluya. Lakini leo ni kutafuta kwanza dote, kisha tutaingia mu maombi tulize kama ule mtu mwanamke ni mapenzi ya Mungu. Nani mwalishakapenda kisha kaingia mu maombi kisha Roho Mtakatifu akamwambia haiko hayo. Mungu anasemaka tu wewe ushaamua utayuia mule kama ni mapenzi yangu wala haiko mapenzi yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako tuombe.